3, 2, 1. Asithathe lethuba umlaleli sikubingelele la kubla uhleli khona ubukela nansi channel iBlack Life TV. Yokhuluma nawe umProfeti uNdlovu. Ngiyakubingelela. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento eserious. Mhlawumbe abanye benu bazongixeka anginandaba. Kodwa khona umuntu oyidingayo. Ngifuna ukukhuluma ngento ethi ukugadla isitha. Ya, sengishilo. Ukugadla isitha. Okay, angibeke kucace lokho ngumuntu osebenza ngomoya, ngiyathandaza, ngiyakholwa. Angikholelwa ekubulaleni umuntu. Kodwa ngiyakholela ekutheni umuntu mekusukela into eyisha eyiqala ukuthi ayithole. Lithi silenkosi kumahubo 35. Lithi Jehova phambana nabaphambana nami. Lithi Jehova ilwa nabalwa nami. Umshumayeli chapter 10 uthi Jehova noma ubani ombumgodi akangene kulowo mgodi. Izitha zu2 kunesitha ekufanele usigcine sikwazi ukubona isuccess yakho, ngoba isuccess ayikho mnandi kahlehle uma labantu abakhuluma bathi ngeke kube yilutho bengasekho sebekubona sowutho. Kunabantu ekufanele bangasheshi ukufa bakubone uNkulunkulu ekuphumelelisa. Mase kuba khona abantu ekufanele bangakutholi ukuthula, ngoba as long as bekhona ayikho iprogress eyoba khona empilweni yakho. Kulabantu abathatha izifungo bathi angisoze ubani bani akasoze aphumelela as long as ngisaphila. Lana kunomuntu ongibukela. Njengoba ungibukela nje uhlushwa izitha, ezinye zikuphuca isinkwa emlomeni, ezinye zikuphuca umndeni wakho injabulo, ezinye zikuhlumeza kwilevel ephezulu. Wenze njani uma uzothi uyaphila kube khona abantu abazokwenzela sure ukuthi bona imission yabo nje ukuthi bazohlumeza wena? Ngifuna ukukhuluma ngento enginayo a very strong, a very sensitive, kuthi ugadla izitha. Ugadla izitha iproduct engiyihlanganisile. Le product kodwa akuyona yosisi, akuyona amadoda week. Le product yomuntu osehluthukile emoyeni, ohluthulwa umuntu omhlukumezayo. Le product into efikiyenze. Number 1, mozogadla umuntu kunama levels awutress imgadla ngawo. Senza igama inkukhu emnyama, sisebenzisa isithombe sakhe. Into ke ekubalekile mozogadla umuntu ekufaka uyenze. Number 1, fanele uqale umhlole ukuthi uqine kangakanani ezidalwa zakho ukuthi zime kanjani. Ngoba ukugadla umuntu ungazange umcheck ungaba senkingeni ukuthi uyamgadla umuntu into ibuyele kuwena. Kanti indlela eziqinise ngayo uyicuphe ngale ndlela le exaka ukwenza. That is number 1. Fanele umuntu umhlole ukuthi uqine kangakanani mawufuna ukumgadla. Number 2, ucheke ilink eseyidalweni zakhe, ngoba wonke umuntu kuyaba khona inkinga eba khona ezidalweni. Sicheke lapha ezidalweni ukuthi iziphi izidalwa esingayisebenzisa zakhe ukuthi sigadle yena. Okwesithathu, fanele uthi mowathi uqedwe ukugadla umuntu, ngoba abantu bayasukuma mase bebona ukuthi uyabagadla. Fanele uyiqinise wena ukwenzela ukuthi mase egadla back angathi uyagadla umuntu nawe usoyagadleka. Kodwa ke fanele ukunderstand umuntu awuveda usukela umgadle. Mosukela umuntu wamgadla engakaza akwenzela utho lubi, kungenzeka lonto ibuyele ngawe futhi kuhluphekise. Leyo nto ke injalo nje, ayikho enye indlela. Okwesibili, ukugadla umuntu awugadla umuntu engazange akusukela. Mina ngifuna umuntu ozothi nginomuntu ongihluphayo. Uhlupha umshado wami, uhlupha ibusiness lami, uhlupha imali zami, ungisukelele wangichakatha wangivala. Lowo muntu loyo ngifuna ukumsebenza. Ukugadla kwethu ke asibulali umuntu, kodwa ingozi singamfaka kuyona, kodwa ngeke simbulale, kodwa singamuthi nyaka. Mase kuba khona ukugadla komuntu la simfaka khona inhlupheko, inhlupheko embathe
aswele imali azahlupheke ahamba umhlaba wonke angabe khona umuntu omlaphayo. Noma simgadlele ukuthi umuntu ashawe stroke nje. I-stroke kulula ukusihlanganisa. Kodwa yeke sichaze la. So mawunomuntu ofuna ukumgadla, ngiyacela mina ukuthi usondele uze sixoxe. Phatha isithombe sakhe noma uphatha amagama noma ungiphathele inkukhu emnyama. Kodwa kube umuntu oneshow ukuthi ngampela indlela akuhluphe ngayo uneshow ukuthi ufuna nje ukumhluphekisa. Ngisho ukuthiwa soyamdabukela umuntu into yala ekhaya ayithathi less than 2 years ikumuntu. A minimum time umuntu azohlupheka u2 years. Fanele ube prepared ukuthi lo muntu osukela umgadla for 2 years uzosafarisha into angakazi uyibona. Nkulunkulu anibusise ke abantu benkosi. Singavumeli ukudlala abantu bathathe imali zethu bangayibuyisi, bathatha amadoda ethu, bathathe abafazi bethu, basihlukumeza abantu. Umuntu angakusukeli umuntu. Ngiyabonga. Nkulunkulu anibusise.